adodasi kemia totemia sia nya awone nempe dodasia eta egbe Ewenyigba TV ama obe ahụhụ ewona abale kemia kata mienya na mie ejuna nugede ume kude amegbeto pomebli bua katanwu ebenyagere oforete emiape gazaza mia ashronu gede abale kemegbe vai be vows de wona ike vai bode untohe adenyene ma alebe mie ezanga gede eha ega gume ado yinugbe le akpa gede ume mie ya wona budget de miape gawo afitana miape gawo alumia azaoku ke enyebe ever year miavano Lukahame elabe ever evil. Sigede miegona be money come for spend. Yata nenyebe egavakwa nyansi ewa avo. Nenyebe evoli afika miaga ato. Egbe penusosua mia agere mekteto menye amepepe ike anu apamena eno hekosi no anihoko kamia ju enugede umekude aleke mia anu agbe fenyini manu mutoi aleke mia anu agbe fenyini manu mutoi ple gajajado henna mia pechome nenye benye kwa gede yevu pe egbema mia agulebe living a debt free life saving for the future nenye benye anu agbe fenyini manu ke mia ajragado mia apo mia do piode gajajado me lesusube mia tem a secure alumia pechomea na ano de na mi nwa mia avalen kudo egbe le Ewenyigba TV yata do nkwejibe mi wona ya dem de go le Facebook yata atenwe maten akpa mi le onupomojiwa ko kapo na ayide Facebook na adi Ewenyigba TV kebo na a share link place sube wona ike wonyela mi okata mi asronu le mi anu ewo ene ma kenebe ebe adem je dodo ame eleke ekokpo wona ya enuka social alunuka etipe mi anya chogbo na adem mi apeje dodo ame keme mi adu de to ka position 0541 824 954 ya nye kapoje sikeji aden nya jedo ame to WhatsApp lo alo to SMS kenya ahlene pregedasi alo wa ade etepe abale kemeglo na daina amedeka mewona nyamejuju yata apeto Julius Bansa ela famena egbe eya manye accountant enye gakonta nyala yata edutuna nene fenya mejojo ikemia awo egbe yata megachole wonu pomo gbo crowd megachole okapo mo gbo crowd mina ya strong ya tum ya dokyodo amede agbebe learn to show thyself approved